Pasteur Ngolu Pierre, secrétaire général de l'Église évangélique des témoins du Christ. Ndi ntamba kusomba munemu mulimete mu paroisse lumulwa kane undi ndombola mu commune wa limete avenue université numéro 19. Du congrès du ngele mwana etu journaliste bon vula makumi asatu ne mwanda mukulu ya chisumbu cha Udps. Ndi sanka di tamba bunene bolbo mbalo anga na mvita ya na shobene luguna babu bina bita bane Udps mulo anga na mvita bwa demokrasi kala koku muditunga na kumuvita milwanga na kudi Udps lelu di Udps mwa tankwa samunene wa kulombola kwa ditunga avec mfumu wa ditunga Félix Antoine Tshisekedi Chilombo utulitwela twasakidila ndisa nkadine na bolbo hawa lwanga na mvita mbimpa kuichimuna na nkubuchi munyi bwa Udps meme ndimo kwamba ne mbuchi munyi bwa mwana wa mwena Kongo yonso bolbo chivo Udps wi hachila kimboku de bukalenga hatuvuto mboku de bukalenga bantu habo badi bukalenga chituri mwakwambila bantu lelo meme bumwena mudimo wa Nzambi bolbo wa Nzambi turi tulombela bantu ngwase bulaba bwa katu wa Nzambi bulaba bwa Kongo disanka didi momo dikala di etubons kadi kadi dia banfumu kayabu kadi dia abani abanka yabo medikala di etubons wa Nzambi wa mudulu angata butumbi na nku anniversaire wa Udps turi mwakwamba ne Nzambi wa mudulu angata twasakidila banfumu badi tunga tuba twanyama kumikolo balu mane bakaji ba congolais bonsu toujours kila ikulu tu bonsu to enza mudimu badi tunga di yakumpala hamutu wakwamba ni to kadi mpindi wewe chiri banfumu benza nchinganyi bon hawa konga ni banfumu chiri benza nchinganyi pindi wewe hebe chiri wenza nchinyi bidibi kenga ni banfumu ni twetu tukwatanga na ikubianza bonsu tulito mukwenza kwa mudimu bo asedi tunga di etu di yakumpala mubitu pa bionsu litunga dionso dia kumpala ni mu bukola bwa mubidi ni mutulasa to kulonga ni mu midi mukabu idi bantu ni chakwenza tujukila kulu litunga dia kumpala tunyini disanka bwa buchi munyi bwa Udps bwa buchi munyi bwa ditu Nzambi wa mujula no benesh.